Quinzambougou ibaro kavoka le polisi so atokokoro kunye 3e arrondissement e falai bibi na sa minye Quinzambougou polisi so e ayira la sa kavoko kabini kalo itletan fla ma fla be sigana ma fla tega dara uluga sabula kuye doka saki puruti ala wale ingera chogodi musodo alebe baraka cité di Niger konnana kamale ni fla de flene sa kale ta toto baraka ro kalo tle olovla ka minye ale ja papa saki ko puru sala mata fo sura ko lila to koloni vernite o dusu bangoti fa to goni na falai utoro barod la so ko la gali ko fe yere kunte saki ngono ulu yo fo ya sura ja polisuga dobe obe o kelo ga polisi fini bo pe o ki sigulu chelai obe ki ga kafe mi o willa kata kuma inde be ga kesa tiga ba anana fo polisi so la sa muso na kana ga dama ga polisi so la falai kale ga saki puru tirala o ya soro polisu jaulu yo meka ba kamale ni fly utaru ta utega ma choi follow santa aninani ni petit ni l'enfant de flana no ye td fala ga kuma nana ha ni md ni td de ni ngoni manu yere directement de ye sigana fuetiri na ni ngoni ni yu ye ready ko ni ndo do nga de ko ni jarai usoma odo ubinwando te fana ndo do nga de td sandani zegi amana ga chogo te do jara ko ndo ho anaka tobo tuga ga te sa ga te ko ni jara do ka jara ko bakari ay fashala ma polisu yu flabela jele mina ga no falai ko commissaire na ga brigade mo ma ko fengunda ko no ko ka ko ni apurti o femba ko no fenda ko na mago nyemino ba ko no autu nyata minga man wartini mbolo ni baragala da ga verni na ga minone ba kono anaga papio ola sa police la gaw uyu blaga taka kiri tigla mawfi ko ga yini dugudo fe sa ko haglu tu yere la nu ye few fenyi no ye sigana koy u ka je oni police ga sego baraga sigida ko nana police ni ba le wele mali fantan nani yasa ga segi mamogo nyina bo falai keme ani kele 101 comme Paul Berté police direction ba ko na alimbe communication ko kuna no kuna fondi ko amba fo sebe ale la sele ko nyuma na